ሰላም የዳኝ ማትስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ ማትስ ሪሜዳል ነው። ይሄ ማትስ ሪሜዳል ከሆናችሁ በተለይ የመጀመሪያው አካባቢ ኤክሰርሳይዝ ነው። እናንተ ሞጁል ላይ ያወጣሁት ይሄን ነገር እንዴት እንደምንሰራ ተመልከቱ። solve for x ነው 9 the power to x times ይሄ ሲባዛ ነው። እሺ 27 the power 1 minus x equal 81 the power to x plus 1 ነው። ይሄን ምን አድርጌ እንደምሰራ ታያላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኦኬ ፕራይም ፋክተራይዜሽን እንጠቀማለን። አሁን ሁሌም እንደምትሰሩት ይሄ ቤዙን ተመሳሳይ ማድረግ ነው የመጀመሪያ ስራችን። 9 ማለት this implies that 9 ማለት 3 the power 2 ነው the into x times 27 ማለት 3 the power 3 ማለት ነው 3 the power 3 into 1 minus x which is equal 81 ማለት 3 the power 4 ማለት ነው። ኦኬ 27 በ3 አይደል 81 የሚሆነው 3 the power 4 into 2x plus 1. Now it becomes simple because this base and this base are the same. Okay, now which is implies that 3 the power 2 times 2x is 4x times 3 the power 3 times 1 is 3 minus 3 times x is 3x. This one 3x not x. 3x which is equals to 3 the power 4 times 2x is 8x plus 4 times 1 is 4. Now if a is the power of n times a the power of m is given when a is the same, we can say that a is the power of n plus m ማለት ነው። ኦኬ ይሄ a the power of n times a the power of m ከሆነ a ተመሳሳይ ከሆነ a ወስዳችሁ ከላይ ያሉትን መደመር ትችላላችሁ። ለዚህኛው ምን ማድረግ ትችላላችሁ? This implies that 3 the power 4x plus 3 minus 3x ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን 3 አንዱን ተወስዱና ከላይ ያለውን ባንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ which is equals to 3 the power of 8x plus 4. Now this implies that 3 the power 4x minus 3x is x plus 3 which is equals to 3 the power 8x plus 4. Now አሁን 3 it's same 3 ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄኛውንና ይሄኛውን እኩል አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ which means x plus 3 which is equals to 8x plus 4. 8x plus 4. Okay, now ይሄን ባንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ወደዛ መውሰድ ይቻላል። For example x minus 8x collect like terms which is equals to 4 minus 3. Okay, this implies here it implies that x minus 8x is what? Minus 7x which is equals to 4 minus 3 is 1. Okay, this implies in order to find the value of x we have to divide both sides by minus 7 ከሁለቱም ታካፍላላችሁ so x equals to 1 divided by minus 7 then this x equals to minus 1 over 7. This one is the value of x which makes this equation true. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share this channel. Bye bye.